Yes, ni breaking news. Breaking news ni amakuru mashyero yitwa cyane tugeze muri kano kanyangira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu. Ni amakuru komishkenda agaruka kuno munsi ku cyumweru tariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2025 muri kano kanyero. Amakuru komishkenda agarukaho ni amakuru yerekeranye n'umutekano, politike ndetse na diplomasi ndetse n'ibikomishkenda bibira hano ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemerero turebere hamwe ibyamakuru atunguranye cyane ku mugi wa Goma nyuma ko nubundi warumaze iminsi cyangwa se igihe kinini cyane wigaruro n'inyeshyamba z'umutwe wa mama 23 muri kano kanya. Amakuru atunguranye nuko uyu mugi wongi kuba ugaragaramo indege zitarizi z'inyeshyamba za mama 23 ni indege z'amagingo bitangazwa rero ari Zabacanshuro b'abazungu by'umwihariko bo mu mutwe wa Blackwater kuzamagingo ngo zije kuba n'ubundi zikora ibisa naho n'ubundi ari ubutasi. Nyuma ko n'ubundi Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu minsi mike cyane rwose yatangaje ko hagiye kuba yakwisubiza uyu mugi wa Goma ndetse n'umugi wa Bukavu n'umurwa mukuru wa Kivu y'amajyepfo ndetse n'umurwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru. Ibi byose aherutse kuba rero abitangariza urubyiruko rwo muri iyi migi avuga ko rwose nta minsi myinshi cyane igiye kuba yacamo iyi migi yongeye kwigarirwa n'izi ngabo za leta y'Kinshasa. Rero mpamvu kuzamagingo rero igikomishkenda kigarukwaho ari kirikiranye nicyo bagikomeye cyane abarwanyi ba AFC M23 bakomishkenda abahura nacyo nyuma y'izi ndege zaje kuba azinjirira iki kirere cyo mu mugi wa Goma ndetse bikanatangazwa ko systeme irinda ikirere y'izinyeshyamba zamaze kuba zubaka muri uyu mugi wa Goma yamaze kuba yinjirwa mu buryo bukomeye cyane kandi mu buryo bwo kuba yakongera gutunganwa cyangwa se gusubizwa ku murongo no buryo bukomishkenda bugorana mu buryo bukomeye cyane. Gatatu kuri gatanu turagenda atubigaruka ariko kandi turagenda tunagaruka ku makuru komishkenda avugwa ahitwa Uvira nyuma ko n'ubundi uyu umuyobozi mukuru w'izinyeshyamba ari we General Emmanuel Sultan Makenga arutse gutangaza ko yifuza kuba yakwigarurira uriya mugi wa Uvira. Muri kano kandi nabwo ko ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane kuko muri aya masaha ikomishkenda kihagaragara ni cyerekeranye n'imyiteguro ku mpande zombi. Amakuru komishkenda avuga ko ingabo za FDN bizigiwe cy'Urundi arizo zamaze kuba azijya kwisonga mu ngabo zikomishkenda azikora ikorwa by'imyiteguro aho bateretse ibitwaro karahabutaka mu bice bitandukanye bihana imbibi n'uyu mugi wa Bukavu. Impamvu rero izi ngabo zigiwe cy'Urundi arizo zikomishkenda zitanga mu buryo bukomeye cyane kuri uyu mugi wa Uvira nuko uyu mugi wa Uvira usanzwe uhana imbibi na kiriya gihugu cy'Urundi by'umwihariko ni mugi kandi igihugu cy'Urundi nacyo kiri mu kangaratete nyuma y'uko n'ubundi zinyeshyamba zamaze kuba zitangaza ko mu gihe cyose n'ubundi ngo zigomba kuba zafata umugi wa Uvira ngo zatazambukiranya zikerekeza na hariya mu mugi wa Bujumbura no mugi by'umwihariko ubuherereye mu gihugu cy'Urundi. Byose bikomeje no biteza ikibazo gikomeye cyane hamwe n'andi makuru agiye atandukanye komishkenda avugwa mu bice by'itandukanye bya Warikare ndetse na hariya muri teritwari ijya Warungu. Turagenda tuyagaruka gatanu kuri gatanu ni byinshi komishkenda bigaruka muri kano kandi tugiye kuba tuva imuzi muzingo icyo ngusaba nta kindi usibye kuba watweka ko turi kumwe gakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe ngo muri comment bijyanye n'amakuru komishkenda atukwiza mu by'umwaka mu gihe cyose. Turagenda atumenya n'andi makuru agiye atandukanye kugenda uyabona mu bambere mu gihe cyose uribuze kuba wakanze kuri subscribe niba wamaze gukanda subscribe bro ikaze muri aya makuru komishkenda agaruka muri kano kanya. Turi ku munsi wo ku cyumweru tariki ni ya 12 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 ikaze. Yesirika twise cyane rero tudatinze turebere hamwe ibyamakuru mashya atunguranye cyane by'umwihariko ni ku mugi wa Goma hakomishkenda agaruka byinshi cyane ku byerekeranye n'ibitero bikomishkenda bitegurwa na leta y'Kinshasa. Icyoba ni cyose hano muri uyu mugi wa Goma nyuma ko n'ubundi komishkenda bitangazwa ko hongiye kuba hagaragara indege za leta y'Kinshasa ndetse n'iz'abasirikari babarwanya mu mutwe wa Blackwater barutse kuba bakongera gusesekara ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Ni muri gahunda zo kuba rero hakorwa operation karahabutaka zigamije kuba hakigarirwa iyi migi irimo Bukavu ndetse na Goma. Ni migi kuzamagingo wa Tshisekedi yaretse gutangariza urubyiruko ruyituyemo ko iyi migi mu minsi mike cyane rwose baraza kuba abongeye kwisubiza mu maboko y'ingabo za leta y'Kinshasa. Amakuru komishkenda agaruka muri kano kanyero nuko indege by'umwihariko ngo zaturutse Ikisangani ngo by'umwihariko zigaragaraho ibirango by'abarwanya umutwe wa Blackwater ngo zaje kuba zinjira iki kirere cyo mu mugi wa Goma ndetse amakuru komishkenda agaruka ati ubwoba cyane akabaho kuba ngo systeme yubatswe irinda iki kirere cyo mu mugi wa Goma n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Iyi systeme ngo amaze kuba yakinjirwa mu buryo bukomeye cyane. Ibi kandi kabikomeje bikoma mu nkokora ibyerekeranye no kuba abarwanyi ba M23 ngo bari bafite gahunda zo gufungura kibuga cy'indege cya Goma kugira ngo bakomeze bakora ibyerekeranye n'ubucuruzi bwo mu kirere n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye kuzamagingo ya bikomeje bisa naho kibuga kigiye kuba acyakongera kuba agihagaritswe. Si ibyo gusa rero ahitwa muri Uvira hakomeje havugwa uruntu
kubyerekeranye n'urugamba rukomeje kugenda ruhategurirwa ni komande zombi, aho AFC M23 irutse kuba itangaza ko igiye kuba yakwigarurira by'umwihariko uriya mugi wa Uvira ngo mugi kidatinze. Ni ibyaciye mu muvugizi cyangwa se mu muyobozi mukuru w'izi nyeshyamba ari we General Sultani Makenga. Nyuma yaho rero ibikomeje kugenda bihagaragara ni imyiteguro karabutaka y'urugamba by'umwihariko ku ruhande rw'izi ngabo za FDNB, ni ingabo za kiragwa cy'urundi by'umwihariko zifatanyije n'urubyiruko rwa Wazalendo bakomeje kugenda bitanga mu buryo bukomeye cyane, bakaza ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rubera ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu guhangana n'izi nyeshyamba za M23, aho bitangazwa ko uyu mugi wa Uvira wamaze kuba ushyirwamo ibitwaro karahabutaka ndetse n'indege za drone zo mu bwoko bwa CH4B, akaba arizo zikomeje kugenda zigaragara mu kirere cyo muri uyu mugi wa Uvira. Kusa magingo ya ugaraniwe mu buryo bukomeye cyane. Uvira rero tuhavuye muranyimira twerekeze ahitwa Warikare ndetse na Nyangezi ahabiriye urugamba karahabutaka mu ijoro ryakeye. Urugamba rwanaje kuba rwifashishwamo rero indege rutura za drone. Amakuru akaba akomeje kugenda atangaza ko urugamba rwabaye nyuma yuko Wazalendo yari yirutse kuba itwika ibirindiro bya M23 birereye muri iyi Warikare, by'umwihariko ni ibirindiro birereye mu gace ka Kibati. Amakuru akomeje kugenda avuga ko rero nuko abarwanyi bakimara kubura aho bahungira ngaribwo baje kuba noneho nabo batakenda barasa mu buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta y'Kinshasa zifatanyije na Wazalendo ndetse na FDNB. Ibyanaje kuba rero bivamo kuba noneho ku mugoroba aribwo hahise yifashishwa indege rutura z'izi ngabo za leta y'Kinshasa zibasha kuba rero zagenda zitagura ibirindiro byinshi by'abarwanyi ba M23, abandi bakizwa n'amaguru ndetse abandi beshi bakwira imishwaro muri abarwanyi ba M23 ahitwa muri teritwari ya Warungu, by'umwihariko na gace gasanzwe kazwi nganzibira, by'umwihariko gaherutse kuba kakigarurwa n'abarwanyi ba M23. Hakangaka nako kaje kuba karuhamo ibibombe karahabutaka, ni ibibombe n'ubundi byari bigamije kuba byasenya ibirindiro by'abarwanyi ba M23 ndetse no gutagura ibirombe by'amabuye y'agaciro biherereye muri aka gace kanzibira, nyuma ko n'ubundi ibirombe bikomeje kugenda byungukira abarwanyi ba M23 amafaranga menshi cyane, by'umwihariko akaba ari nawe bakomeje kugenda ngo bifashisha mu kugura intwaro zigitandukanye zo guhangana na leta y'igihugu cya Kongo. Amakuru akomeje kugenda agaruka ko kugenda yemeza ko ahangaha ibirombe ngo byagiye bisenwa, ibi kandi bikaba byakozwe nyuma yuko n'ubundi n'ibiraro bihuza ibirindiro cyangwa se uduce dukontororwa n'ingabo za M23 ndetse n'utundi duce ngo byamaze kuba bisenwa n'indege za drone, kugira ngo atagira ikintu na kimwe cy'ikorwa remezo leta ya Kongo yubatse kikomeza kugenda cyungukira aba barwanyi ba M23. Ni byinshi komeje kugenda bivugwa muri updates komeje kugenda zituruka ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Reka nkubwire ngo turagenda tubigarukaho mu makuru yacu ataha, akanda subscribe utaza kuba ucikwa n'andi makuru dukomeje kugenda tubategurira arabaza kugenda abageraho mu kanya akari imbere.